wirigiro bwa kwa ntuku yaku ya Jumani tete na mbere bwega ningu kugwatoge ni kirinteto chietu cheru tha mugwanja narua iri tariki 30 mweri ni Jumatano mwaka ni Jwangirigiri 25 mbita mweri nkinya tukiambiria nteto chietu iri tukinyirite kagitene gaka ni ati wakili Linda Kiome ni arikite kunywa mumajwa otungata nikenda ethro nande akijukia muthigo jwa gutongeria igitene kia munini ongaba Eria Mambura Jaja ni ngavana wa kaunti ya Vinkia aria atongeria nkabona kinya akariba kaunti ya Meru bethiritu bagichumiria bonene kienine kia mwendanto nikenda gukuzira ikarikari. The governor designate Honorable Linda Kiome to take the oath of office. Hold the Bible with your right hand. Hold it high up. Then you read the oath of office. I, Linda Gaki Kiome, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Deputy Governor of Meru County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. Okay. Yes. I now take this opportunity to present to you the Deputy Governor. Kagitene okau ngavana wa kaunti ya Meru niwe mutumantu ethinkia na ethiritwe agitongeria akari amwe na kinya aritinguge ba kaunti ya Meru kiri mubango jwegie kutheria tauni mwanya ndene ya kaunti ya Meru aria ugite ruru ni rugendo runene rwegie gutwikithia Meru gutwika city. Haya. Gavana ndiye huyo, makofi kwake tafadhali, makofi. Thank you, Your Excellency. Tumeanza safari ya kung'arisha miji yetu. Siku ya leo tuna launch Ng'arisha Jiji Initiative hapa Meru Town, lakini hizi initiatives zinafanyika kila kona ya Meru County. Tunataka iwe ni tabia ya Wameru ya kwamba hatutaacha makaratasi kwa barabara, hatutaacha plastiki za maji kwa barabara, hatutachafua miji yetu, hatutachafua maji yetu, hatutachafua misitu yetu. Kila mmoja wetu achukue hatua ya kusema Meru mpaka iwe safi. Tunataka Meru City iwe the cleanest city in Kenya, if not in Africa. Inawezekana? Inawezekana? Sema inawezekana. Sema inawezekana. Kila mama akihakikisha mahali yako kuna usafi, uokote makaratasi mahali huko, uweke mahali ambapo gari zetu zitakuja kuokota. Inawezekana Meru iwe safi, tupunguze magonjwa, tufunguze safari za kwenda hospitali. Tupunguze safari za kwenda hospitali na tuhakikishe ya kwamba kuna filosofa alisema kila mtu akifagia nje ya mlango wake dunia yote itakuwa safi. Kila mtu akifagia nje ya mlango wake dunia yote itakuwa safi. Hii Gakoromone market
Gakoromone Market ndiyo soko kubwa kabisa katika Kenya yetu. Ndiyo maana His Excellency Rais ametupa soko kubwa hapa Gakoromone ya milioni 800. Itwe yeta wake rodhoko engirima milioni maana ya nana. Dhikera hivi jana. Dhikera hii kenda biashara baba menya tute yete mchezo. Safari ya kuifanya Meru kuwa mji mkuu imeanza siku ya leo. Meru kuwa mji mkuu. Sema Meru City. Sema tena Meru City. Inua mkono tuombe Mungu tumwambie aharakishe mpango wa kufanya Meru iwe city. Watu wa Meru wawe matajiri, wanabiashara waekeze katika city yetu na watu wa Meru wawe na baraka kuu. Inua mkono juu. Sema ewe Bwana Mungu wetu. Tunakuita siku ya leo. Hii safari tumeanza leo ya kung'arisha mji wetu ndio tuwe city. Tunaomba utusikie. Ubariki biashara zetu. Ubariki huyu mama mboga. Ubariki huyu mama anauza avocado. Unabariki hawa vijana. Ikundi 16 nibuigunekete na tochui kuma kiri MCA wa municipality newe Caleb Mutethi agwatanirite na thirikari ya county ya Meru rungu rwa rwangirwa urimi aria nkoroki Caleb akiaria augite izi ni njira imwe ya gutigira barabara na ikundi ni bakwethirwa bakigunika nikenda kinya pethirwa bagichukiria ndene ya mauturo jao. Ilo tukuthithia issuing nguku chietu ka empowerment ira twinio municipality ira twenderete ayo wasili nonto the last financial year bura twete incubators 10 this year bugo to incubate 3 na above that bukwithwa bukiumba gutwa nguku imwe nguku mostingirinya na one of the greatest things ira tuthithia as municipality atukwenda empower antu betu bombi kwithwa be self reliance in terms of poultry farming. Neto kumea gintu kege tiombeka wasili patina brindi yao yongwe kwa bakombo charithania nguku ko na ndu tukugibwa gamono na ndugu ketha kuna gintu kira twita sustainability nonto incubators ira twina chio ikethuru ikiona nkaracha guchi find tatu twina market ya nguku izi twambiorera nguku iwaziri tutuka twisapraga nguku Meru twisapraga nkara, so it is an opportunity to serve our people. Hii kambiria guciara nkara kana teu nawe na ndeje aburetere machini irega komora nkara iriku iu na andu twina mupango jwa nguku ngirinya nyegete gaciare mwe ikethero iringana ngirinyanya angirinyanya yu gaciare nge mwe ikethero iringana iu no ngabana akwenda mantu jo tugwita multiplier effect na ate nguku age tukabunengera itubangite gucokia murandi jojo jwa kubandithia ng'ombe nonto wabwe butena miunda minene bwi batauni babwe bomba kurithia ng'ombe imwe ira itagwa zero grazing kana ijere bora mheshimiwa na kuomba komiti mathina ya antu bawe nonto bora area ina mahitaji mwanya mheshimiwa yonto Calebwa atambua area ke municipality ikundi bya ibi kwenda empowerment na njire nguku so akisha akurekera antu bawe nguku ke murandi yo ke project ire thirita enio na kinya batu narawondi ine ingi chonde ture MCA itukuona mantu yara kuendelea na ituchokera ngavana nkatho nyingi na nkiuga mono kiri antu betu ba Meru itwendere kugwatana twe gintu kimwe turekane na siasa ethera no ritine na wauma ugwe karanja barabe kubaewe kanya baite ngugi nontu twambiria gucindana na kuvutana Meru itumba gwitana mbere na nkwen karenje kabana wo mweru wa Meru Isaac Mutuma ntwithinkia uinge matu yaku kiri gintu kira kiumba kuya kionde kiumbo kwangaratania utigaite mu Meru irinyene riri na itugu support 100% utethie Meru kwi miario nkwigwe kimeneria ngavana mono yegenie na njogu na manto jau ndiraritie goro ura mpenda kwira antu betu ibere watiri batu twi Meru National Park ira ina njogu
ite nogu niki batu ethero teginto tugwitaku nekio mutuma kuga twewe rutha rwo kama kenda national park ira ithira iri Mumiru ora national park ingi iranawa ni county government ciao nonto Nairobi national park iri under county government Samburu na iwingi iri under county government na antu barabombo kaliambiti mono ibatu a Meru nonto tukomba kwimenyera tukimenyaga muchonku yareta mbecha ikona barabara lewa itetha ya chonku kana antu bangi lakini national park ira yetu mutumaga kumanisha erekerwe kiria Meru bombio kaliambitiu na kenda gantu komba kuoneka bakona ndawa hospitali bakona barabara bakona into bingi ithira ikiguni kiri Mumiru teke muntungi ome ke story we kwirwa ya mantu yancho Masai Mara reserve ere nara Narok baudhura na ke 3.6 billion every year so governor ra wora kenda kumanisha batu kulukira Meru National Park at least omba goda tugodhuranya kinya bilioni imwe kana nusu bilioni na kaomba tutethia tumantu twetu kubwithia barabara kwenjira antu betu ndui kwaya na gethei ngukui kuthithia mantu amaingi machibitari yetu apa na pale so intobibio twethera ibio ngavana wera uthi mantu yo kama njo nontu nyawe ngoiri ogwa merungura njo ukame uthi to kuama nora kwa na iri na gerieta kama njo wone thete mura Ote mndo eri okamenjo katu kwenda intobira bitutethia njo ire tutethia mbitire tutethia ngatunyire tutethia Nyuma ya mutongeria wa kiama kia PNU niwe Peter Gatira Umunya kwithirwa akigwatanira na atongeria bangi baria baugite muoroto jwao ni gutigira Rais Ruto akwathana mukondo jumu wake na ndi musiasa omwe kuma Igembe Central na achumiritie na kuigika etagaria riri ria Peter Munya akiwa kinya Ameru baba ingi ni bethiritwe bakiinyirika kumania no tongeria bono ti watongeria bangi baria bathuritwe na kura bakugita Gavana Munya nkatho nyingi sana kumania na ora wari gavana wa kaunti ya Meru Peter Gatira Munya kwigwatanithia na atongeria a barabangi ntugo ya gorontere cha Sikuru na arakinya arathira na mbena kwigweka akiwa akwatanira anabo na sisi tulikutana kama chama na tukakata kauli moja ya kwamba tunaungana na viongozi hawa wengine kwa muungano wa opposition kuhakikisha ya kwamba ni one term. Ende maki gitongora ni musiasa kumantere cha Igembe Central na chokeretie Munya nkatho nonto botobobo akiuga ibwega ruthite. Ita ire akinyire. Ria tutibati ukira tukiolela chia ura ndi yetu yitite. Mbere Munya congratulations sana. Nonto bwa kuungana na utere ruraro kwaririe sauti ya mwananchi. Mwananchi na inyele tu kabisa aka inyelwa pio ke economy na ke mantu yonde but mbere Munya congratulations non tubwa kwaria sauti ira mukenya na muno muntu Meru akwenda kuibwa tutekira tukiolelia thirikari ikinyelia antu non to antu bara twathurire members of parliament boni ba require masters ba William Ruto utumba kuibwa muyumbe akiuria president kiuria na nkwire okiti Munya itira au tuwe mtu ba Meru tuwe nyuma eku tuko nyuma yako kindete na tutukira tukiwa we fully support your voice we fully support sauti ile kuvetera mwananchi tutumba okira tukirora yumbe tukuona bakirete ukiathira twakeokira Meru ikathira antu betu bakathira waguma kitonga nkoroki ina meneretie itagaria gutwikana ntugwira mutongira mugongo Daktari William Ruto ariongete ntereino kuruguria ntombo yege kuria antu baraba nyangirwe inyamo oche kithaka ataretwa abantu aomba kwithirwa antu bonthe bakiuthurana indi airiro kingironi ikenyamo oche kithaka ntombora akuga butatethia antu bonthe gukinya bantu ago na indi akiuria tongori bathingaterie mbeche ino cionekana igutethia Ameru ntu bwa bwina kiao sana kuona president yete ndene Meru kunenkanira mbesa cheki ci antu barabombite kuorwa ni nyumo baramiunda yoyo umbite kuthuko ni nyumo aeta kuingilwa ndene paki tukona ikwa kunenkanira cheki nara antu betu batombere okinya ni mbiri nonto president yare akureto mairi thatu tu ya tuolelia na tuthomero listi tu antu betu bara cheki ichi ireteria antu betu na listi uchi cia mbwau antu betu baraba mbite kuri wa mbeca ire turonere almost a billion cia nenkanirwa ara Meru National Park
inkuromba Meru leadership muno muno governor wa Meru na members of parliament na senator becha ira cietire kunenganirwo paki ara itukwenda list wantu betu bathomerwe na berwe ba ichio mbia cienu noyo nare inondo itwone president ya nenganira cheki nene na choka nenganire inge inkai cheki inge ni ituruke public Kumagebe North Wetan Class Chabare Etana mbere kurumira nteto chietu cherutha mugwanja nchokirite nyuma ya kagita gati kuraja nkuretire nteto nkuruki. Right on my body, nyumbani safi na bora. Right on my body, kwa nyumba yangu bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Right on my body, right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Right on my body, juu ya kila bar, hata upepo hawezi acha. Right on my body, right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Right on my body, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Right on my body. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Savina Mudhoni ni rionko endria ni biashara ye ko rente dakia na nende biashara nende baba na orompore kamutu wa kompani ape padre wero kwa hivi biashara ya kwenda Bokando hapa mbadende tawa kompita wanju stakaneru de mu biashara wa Bokando ape badide wero FM Mbavinde wero Mbavinde wero FM Angkulega ngweko Ito kene kuma kianjai benda ite wero FM wero TV ipo ano ndiboko tabona mbavinde nengo kulisha happy birthday 8 years Mario tambo taja yaki Nkenete na ntoba wero medikageria ndia gwankeni mono na ala to kongwera miaka 8
na nkugo ibwega mono Murungu endelee tutethia mbere. Birthday Weru FM. Happy birthday dear Weru. Happy birthday dear Weru. Happy birthday 8 years. Say you're sorry to Grandpa. No, it's okay, sweetheart. I love you, Grandpa. I love you too. Stop that! Stop what? What's going on here? Nothing's going on You're here. supposed to be neutral. I don't even know what that means. You have a winning personality. I guess I got yours by mistake. Kind of met someone. Oh, yeah? Yeah. What's this one's name? Ngukugwata ugeni oringi kirinteto chietu cheru thamu gwanja ngichokera na chionkuruki onde munini wa rais Profesa Kithure Kindiki erigiritwe kwithirwa akiriunga ntere chia kibirichia ndene ya gicigo bunge kia Buri ntuku ya ruju aria ethiritwe akigwatwa ugeni ni mubunge wa gicigo giki niwe Mugambiri Ndikiri na ndi gikundi kimwe kia ekuru ni gichumiritie na kuonania uria kithiritwe kigike na bonene kumania na ndiunga iji aria gikundi giki gitite na mbere na kuga John Mworoto jomwe jwa gutigira ikundi amona kinya yuthi ni bakugunika. Awe angito shokerinya mheshimiwa wetu Ndikiri nkatho nonto inyapa kuona twethire twi part of paso empowerment ikundi bibietete nayo youth women group tusemania nara kibirisia ntuku Jumamosi nyo itomwire ibwega nonto bamanto jagwombete guturikana twebore east tusemania nara kibirisia nikenda tukoma empower bange bage empower gekuna twetete kibirisia itokiwa ndupite wetu tawe ndupite president of Kenya itokiwa nejete twenda inyo mona mono to mona metho tetwetha twimona ira TV lakini ntuko thate wanto kamona live ainya nonto bamujumbe wetu Ndikiri na tutetaira riria gwitana na parliament tigagwa manto jara twitaira twebore east na tutethagia ora kumbikana kuthondeka njira yu kuthithe nyama skuru togeta Reboi primary school ugore kona Reboi onde karire Ndikiri utumite kara uria netona muntu tojo MP kana ndupite tau bakaiganwa na munene wetu Ruto akomba guturetera na manto jau na mashinana itugwe tugwiritwe tugathombia manto thirikari rio kana tuthombi nyamo jumbe oreo no bati utwitira ngugi na tugeta twimukumaia na ninge na nkuruki tugeta twimukatha nikenda akombinya ona gantu kara tonera ageta Kenya kwa turetera bena bore unene uroryo thau no uganwe tiko twonyuma na aya pia kuthukionge ikitara kuna wale akinya na kwa tiro tukakuona na kuna kwa kinya au ange kere anto bara bagweta TV na kana bagweta nanjera bakiara yamta to ithongisha mheshimiwa mbomba kwera mheshimiwa naronga na magoro jo jaire na akathikira nonto kinyanje sorera rende gorone anto ibamweta agenesti na kinya na arwete kabaga kwenda bondere Ndikiri runga mabwa tongeri mwathani weja na Murungu na kunekirite no geta na mbere of urukinya ke miaka yewe engejete Kiri Mworoto jwa gukiria mitambo ya Kinande Tharaka University ni bethiritwe bagikanira kirore na Bluebells kiria ni gikundi giti gia kithirikari kenda kwithirwa bakigita mutambo jwa artificial intelligence kana AI ndene ya university ji aria nthuki mbithi bethiritwe bakiurua bethirwe bakithithia kithomo giki ni kenda kibaguna ntukune charujo Atenerete na cukuru ya Tharaka University nkiama ino ya Bluebells bombite wikira mutigitiro kimwe ingo banjiria mathomo ma mitandao ya kiene na kimonimoni artificial intelligence Korea Tharaka University kuona bora tomba kuwork nabo through program yao ya community corporate social responsibility tuena intention ya kupartner na Tharaka University to build a AI hub, technology hub, agago in the institution
kaingo alitoba Tharaka County and outside Tharaka County bomba kuyaga na batetheka. The world is becoming digital too, we know. There's nothing anto bakurutha gutaina technology. Kwena innovations ikwendelea na icho igukuria nthiguru ino inge the west countries bombete kwendelea mbere muno nuntu wa technology. Ogo ikurumanira na mubango wa nthiguru cia Afrika ora kwirigirwo gukinyanira mwaka wa 2063. Ukegwa kwena short courses cha AI cha kwambelia 3 months na gukegwa kwena sponsorship ya some students baraba kayaga kuthomaga, gukegwa kwena certificates kewa na kabaraba kwenda gupasiwinya degrees to make sure to provide enough resources cha kurutha but anybody nwaye akarutha wana we short courses kwambelia 3 months. The university kanenkanira curriculum the best way ya alitokuthi, but everybody is encouraged koya na benefit from these technology courses. Urageretie chandaiti, urageretie form 4 ayaga what digital skills chake kaingo aumba kuebe empower, kaingo omba inyago empower the community, kaingo tu indeto omba wa achieve the Africa agenda ya 2063 kwa ugunda boromba community. Kagita gakinya to what a program we njala let us come to the university, we enroll for courses ino cha AI kaingo tutigatiwe nyuma as the other western countries are progressing. Agekirikanaga ati mtu wigwena kumenya kuthoma kana kwandika bubuibu kuganaga ke kwibungana mathomo mama. Here because you are coming up with a very formidable partnership because AI is an equalizer. Anyone who has not even done maybe even to Form 4 or even to campus, as long as they can be able to read English and also can be able to write, they can take up these courses. As has been mentioned, it's only 3 months and you are all at par because of the things that you can do with AI. Right now with Google and all these different areas, we have Gemini, we have classrooms, and just to mention that Tharaka University is fully equipped. We have the staff, we have a fully fledged Department of Computer Science and ICT. All in the community is capable of doing this course around artificial intelligence. Bwana Collins urana bidhaa shukuruni no. Gabota University barugurite mirango ya mtu kana shirika riri na maishiria magukiria mugongo. University, we are so much committed to corporate social responsibility, which is part of our outreach. And I know with the organization, with Bloom Bells organization, we will be able to do better and be able to touch our communities in a special way. So we have blessings from our university management, headed by our university vice chancellor, Professor Peter K. Muriungi, who has also been supportive to our communities. And as a university, I would want to say that we are open to partnerships with various organizations, community CBOs, charitable organizations. We can partner together for the betterment of the community, for the betterment of the society and our country at large. So finally, I will want to welcome all members of the community here and outside this county during the World Environment Day that will be hosted at Tharaka University on 5th June this year. Kiripotera Weru TV kumantere chia Tharaka chukuruni ya Tharaka University Abito Paul Gwakabithe. Nkatho cha mwanya mutegeri gwe kuona kanya gaku na kugwatanira na bao twikire nteto chietu cherutha mugwanja nga kuririkania musafara jwetu jwa gukungwira miaka 8 ya Weru FM 96.4 no itete na mbere aria kagitene gaka bethiritwe bagikinya ntere cha Isiolo bakurukira bore na nandi bakethra bakithirikiria ntere cha Northiment tugatigira tukwithira tugikuonia imwe kwa imwe uria musafara jojo jogwita na mbere area agwati mbaru ba Weru FM 96.4 amona kinya Weru TV na mashabiki bonde bethiritwe bagikinanira amona kinya tangazaji ba Weru FM na kinya Weru TV ngakwendera ntuko njega Metamorin Kinya. Ni Weru TV.